Po vama koje bi to bile društvene potrebe? Bravo. Okej. I nabaviti igračke. Pa vi sve znate. Svaka čast. Šta bi spadalo pod zaštitu? Da ako drugi pas nije dobar, da ga ne ugrize. Da ga ne puštamo na drugu lajnu. Bravo. Još netko? Izvoli. Da ga imamo na lajnici zato što ako je pas brz može otići podalje. Bravo. Izvoli. Ne začinjena krv. Bravo. Još netko? Izvoli. Pa možda to da ga kao ne puštamo samog van iz kuće. Bravo. Da ih ne puštamo baš tako puno slanje, zašto mogu nešto pojesti u travi. Životinje, ovo zlonamjerni ljudi, to je kada čovjek terije, gladan je, žedan je. Ne baš je tužno kada ga vidiš ovako negdje u travi, se smrzava. Izvoli. Da bi bilo kad ga zaveže za nešto i onda se više uopće ne vrati. Znači, potpuno ga napusti. Može, izvoli. Pa zašto? To je ono kad ga ili pokuša, kad ode u šetnju, onda ga ostavi ili da drugoj osobi, to se meni namjerno. Znači, to rade osobe koje se ne mogu više brinuti za njih, kojima je to previše, koji, imali smo primjer kada su životinje male, ljudi... Dobro. To je 3 godine prije.
sadašnje vrijeme. Prošli su tjedni, prošli su mjeseci. Što mi možete reći kakav je pas bio na početku? Izvolite. Na početku je bio sretan, sve dok taj čovjek nije našao sebi curu i onda je krenuo izlaziti bez njega i onda se nije toliko brinuo o curi. A ta cura je tog čovjeka, žena, je imala jako loš postupak kad je pas u stvari prišao bebi, jer bi se beba trebala priviknuti na psa i da zna da u budućnosti da taj pas neće ništa. Bravo. Izvoli. Bio je zbrinut. Tako je. A što ste mogli vidjeti na kraju? Kako se na kraju pas osjećao? Kakve ste emocije mogli vidjeti na njemu? Izvoli. Da je bio tužan. Da je bio tužan. Tako je. Prvo tako, bio je tužan i napušten. I nezbrinut. Pravaju za njih, u kojima vi kao učenici možete izmijeniti stavove i ponašanje prema vlastitim kućnim ljubimcima, te također napuštenim životinjama. Ono što vaše volontiranje i vaša izmjena stavova može pomoći zapravo da se broj napuštenih životinja smanji. I ovaj projekt za vas, zato što potiče vašu kreativnost, vaše razmišljanje i također učite o nečemu novom. Također rješavamo društvene probleme i potičemo razvoj mnogih vještina. I od ovog tjedna ćemo početi prikupljati hranu i sve potrepštine za životinje koje su napuštene za udrugu Daj šapi glas, u kojem ćete vi moći volontirati. Voli. Ali je prestrašen. Hvale su boji. Ima 6 mjeseci. I svako od vas će dobiti priliku da je malo podraga. Dobro? Izvoli. Imala je Mace, Motu i Žeka. Ispod brade. Ispod brade. Da, i tu su se rane obole, jer one kad se češkaju, onda se uglavnom češkaju tu ispod uha. Znate kad uzme, pa se češka tu ispod uha. Znači ona boli kad je se tu ispod ličeka. Ima već mačke, znam da se voli. Što vole Da, boli su baš. Da. Mačka od moje bake ima 15 godina. Moja 14, a tvoje su starije.